Takahwire kwezi abatakana bebembezi abeheriro olutindo lwa Katete bagire kwesharinga abo muringo mubi ogoltindoro. Ekintu eki kikajemesereza bebembezi ba kanso koroltindoro aho naho kandi hataba bashaziremo okutayebera bisya abantu abashemerire kurukozesa. Nyanti rwaturaho uri konsani y'abantu bingi kandi tushobora position yitu nka kanso iri very clear. Turuntu korubuto tugezeho kuruta makinga kandi plan yitu yitwine n'indi muntu no kutamakinga urubuto turugwisa urubuto rukuzayisingira. Now ko rukutamakinga urubuto abantu binyi bane bino kurukozesa kandi mu kurukozesa kitume motoka zayongera konka akwiyongera ku motoka twine ikizibu cyo rutindo rwa Katete. Urutindo rwa Katete rugakorwa Ministry of Works emyaka 17 hingwireho. Olutindo rwa Katete okurgira abebembezi ba kanso yambara nurukosebwa umuringo mubi munonga ekintu kitumire bacwamo okutahebera bisya. Rushaka gutuka tutahembaho embozo cyarugaho abantu bekarakasa tugaruza izindi mbwene kintu eco nekintu cy'umuri kitakabazo kunyuma kibasa kubico ruberera. Mbwene twinga kanso tushabire Ministry kugira ngo yija yabasa okutuyamba kintu eco kandi twina amasuko munikiza gukorwa. Town Clerk wambara Municipal Council nagira ngo hati motoka zone mpango ishemere kurundo muhando gundi ogokorabamo kukira munonga za role okutibitino kizu cya za bus konka imotoka impango zone tubeta heavy vehicles za role za tipa ezone ko bazegwira ibintu biremereye ibirukwe n'urutino mutwe no motoka ngabwa mayika obuce ubwo ni urukurabo. Ahabwa TV West ni Senyumo Gideon aho muri Mbar.